Pemirsa ring penguntat Februari kantos Maret, krama nampenin pengerau rainan galungan, kuningan, nyepi, miwah pengawit Ramadan. Kahanan puniki kekantenang dangan ngawinang inflasi utamanyane ring Bali. Napi malih rahui mangkin harga pebuat pokok sekadi beras mewah pedas sampun saya nincap. Pemekas soro beras sampun nincap dahat ageng. Dan sejerone penglimbak inucap tim pengendali inflasi daerah provinsi mewah Kabupaten Kota Ring Bali Mang Dani Mataki-taki. Indiki inucap kaudar oleh Sekretaris Daerah Sekda Bali Dewo Made Indra. Manut Dewo Indra pengerau galungan kuningan nyepi mewah Ramadan sinarangan ring penincapan pebuat pokok. TPID keaptiang sida nabdabin inflasi ring tengahin pengerau rahinan inucap inggi punika melarapan ngelaksanayan pengawasan intensif ring pebuat pokok sekali daging miwah sanelianan. Dane talal nguratiang ring arga beras sane mahal, pikobet inucap sampun keblik bagang sarang bulog, mangde mesikian nes penincapan arga beras ring pasaran. Dewa Indra ngelingang mangde paikatan dane nelebang prinsip 4K inggi punika keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi miwah komunikasi efektif, turnyokong perkanti pantaraning kabupaten kota. Manut Sekda Bali ring sejeroning nambakin inflasi sujatinyane pinake amongan samian angge. Buni kemawinan sani mahastika yang TPID sampun uning ring pemargin sani becik untuk kelaksana yang. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Suryadi Maja talan ngicen apresiasi ring keberhasilan TPID sejebak Bali untuk pengendalian inflasi sani pini ungkur keuningin kalih 6%. Erwin taler mausang indik keunikan Bali pinake daerah tujuan pariwisata. Manudani suplai pebuat Majeng Bali nenten wanta angin nagingin pebuat keramane nanging taler wisatawan sanirau. Bali Pos Nguningayang.